Kalkalava mai lau Samoa Entertainment TV. Mai pia. Ya, ai otatu atumu ole ne yaso usi mai fafonga. Natalia se vai ngol fana wo fa sala fala na fatu isenga na fil ofisa ole fal pui pui tanu malala. O fa sala falo o tuli no fa sala nga solo ato al fal pui pui na ufa ma ni on molianga. Ole mali wai ola na tamateni ya Rose May siliers futo sanga talwai. Na fa sala fa ata se lava malona to lua ole na taimi leli o fa aftai. E to lima se vai ngol fana ole na alu la tuasi singa na fitan malala. E au fiai malana tamaititi e fale pui pui fa ato atolu tau sanga al matua. Sai to tono to manga moe popo ngatia. Leli o feeling a Randolph. O feeling na vai tama el tamaita yo Brooke Randolph. O ono tau sanga al matua. Ma fa ato atreva aile ilona tina ya fa salafa. Ile se fululi mai ne yo tau sanga o lona matua. Petu sol afai tu la fesanga ile lei lava fa salafa ma feelinga. E na alfolinga le mautonu na vaaya ile atali. Peita isa no foi lava yo na autafalo na tina tamaita ipalangi Amerika. Fesanga ia tu ia i Malaysi vaenga e to ofa le whanau. Lua teine matama e lua wa maa tutua u umina i lolo lato tama ia whaftai. O tamaiti ia sailala umalava o le vaenga le to manga moe popua ngatia le Samoa Victim Support Group e tona i mato ma ua toe o umaitua ina ua maa tutua. E au fia il tamaita o Ainsley, mal tamaita o Mele, o Tanielu, ko lio e ese mai leisi to lua, ua mātutua foi, na vai tama foi Amerika, ma lo manuia yo la ua foi o langa li teiminei. Peitai, ile fatu esenga altina ya fa salafa, na ia tala noa e fa malulu ila na whanau yo na taimi, na misi ai tau singa o lato ai maise, o taimi o mai mapupua ngā samana o mi aise tina ai le o iai. Ai ole whaaftai le atua le tuawa noa, e tal tonu e mawhai, o na toe whaoso e le atua le lai lona ainga, e pe o na iei i aso o laiti. O le asole nei, o whai e le li e watuai se tala alu lato tina, e pe o na iasau noa, pe sa o pe se se le mea ufal pui pui ai la ua, ai ole wha maoni e ta ua, ia whai la ua, ma whai te inga i le mea watupu, aua ne iei se isi o i lato le whanau e ui ai, yo la awala ai ia maua le ola fa mauni ni ma ia maua pea le ola o le whanau fa pea foi ia ila ua o matua. O le toa lima o le whanau le ana fa ato ese ia i fa salafa na moli mawina le tele o se suinga yo la to fōlinga maaya ma toe mawai se nganga o le feo fōfotai muli muliane. O le tamaya whaftai o lo tuli lon fa salanga i savai ai o fa salafa o lo tuli lon fa salanga i tānu malala. Ele Italia lan tal sanga il palola il ato ai lona sfruta sanga mai fa ato yanga va ai tal sanga il palola il sis sfruta sanga e pe ona ta ua ta to pa anga mai tonu na fa matala lana tamatene matua ya Ainsley o ia wo fai ma fa matua lo lato ainga o lo no fo fa tasi pea ma ona tuanga ne to lua ai o leisio no so ya mele mo fai lo na ainga na ma walunga le fa fetai el tamaita ai Ainsley le pulenga le to manga moe popo ngatia ai mai se olona mamalina ile fa maoni sa no fo pea ma folfolanga mamalina pe ona yeta ua e toiva ai lava ina yo na tei ai tango fa mau popo ona tei olo oi nei lea wotal tonu le fa maoni o folfolanga to manga ya teia manayo na tei e to se fulu lual fa na wa to la valo la to tina e au fia ile to valu le sa ila lo umol ba ingal to manga tolu na vai ta mai fafo e pe ona toe fo i mai ailo lato so pepelea o se fulu lima nei tau sanga ya feelinga Randolph. Ai o ta uele tina fau o leli o feelinga te mai tai palangi a Brooke il tatu fatal noanga. O le faa lua ilea ona sawe au mailan tama e asi mailo na ainga na o mai mua le luafe sulfitu mai ua fia lava foi e feilo i atu ile tina amoni o lo natali ai o la ueto e fo il faa ingon vai sonei. Hele o vave le ofisa o le fonga fetalai le mata upule fa sanga fai pule to lua le HRPP na fa ma vai mai le na vai nga fa upfai le to fa ale vena ale fale atalua matu wan si o si umu to fa vai aso le lo to na usulo le fono al palmene tala no ina ai moli anga fai pule ia ilalo tu la fono fa maunia mai to fa ale le avatu la moli anga na moli atu le ofisa o le fonga fetalai ole tu la fono le
le te unga le tula fono fenga palota e soli fa vai ma soli tula fono e mai sale tau fenga malo to na tuni ona fatuina se tula fono fa longa tata e tono palmene ma pa il malo sa mai ole wa molia neia fatasie mal to faia telefon tala ia ma ole atang fiala il palmene ile fontanga ile solus futbol masiko ma pole alava ia ta inga ole ata nugu ia ile finagalo il palmene a fai coi ole atu inatul ta ku i lumor famsnonga ia ole ama to a fina wina lava le se tu la ponole ole ta sangaina fon famsnonga ina ia solo ia ma fale ngaina tu la ponole wa ole ta pengai mal fa vai ole malo tu tasi Samoa ai le tali le fonga fetalai li opali ita e umaspa una o tatou fisilingia e so solo lava le tula fono o molianga o faipule o ta uelunga e moni wa umona watu ia la molianga e tusai ma ta iala o ngā ruenga whaatino ale mauta ai o le fonga fetalai o toi fo i mai le wa o le Lady Samoa wha mai Amerika Samoa matala fia o pasia umalava o na vaenga mana umia mo le saunga le mue whealwa ia le wa o Samoa e lua e le tali mai le fionga le ofisile whala poptonga wa a Samoa le sunga le atau a Sam Finnis ina ua o tātou fisilingia o le wa anaru le polas frai le talua i le fo i mai le Lady Naomi ua wha amalie umatula fono vanga na ai wha amaunga laiti ai o le saunga le mūtau le ngatai fale ua pasia umalava mo le whealua ai i le wa o Samoa e lua pe o le masina fau peitai i le toe tuli loa ina o le saunga le mua pasese i lunga o waa le na tali mai le fionga le atau na o tātou fisilingia il maliu wha afosei o le pasese i lunga o le Samoa Express lua i le whai unga o le vai aso toluai na umalanga mai savai. Sao nole i ata wol saunga le muoso i fua o pasese o lo ave i le wha tāua le au wa a pei lava o na whau tua i malanga uma mo le saunga le mu ai masalo na moele li i le na so lia i le loli. O le tula fono lava i o lunga o le va island saunuanga se i longa lava e pipi i le va i le wafu o na wha ato ao mai le o tama i lalo e wha aminoi loli ma wha soa ta avale mo leo i fafo. Masalo walu le ave loli ia wha aola lana ta avale ma afia i le pasese. Na ia ta ua fo e o aso nei le utoe mueni si wha pea awa ua iai lava avanoa e no no fo ai pasese i lungo waa. Toe lua se i o lo totoe. Mo pa anga fai telefone le Vodafone o lo ta alo le ta longa le malisi Independence Mecca Raffle. O le ta longa le fa to a se ilon fa ilonga au tu. O le Ford Raptor lua o lua tolu le aso sutasio januali o le tausanga fau. Whailonga au tua au fia le piki apu Ford lua o lua tolu ma isi whailonga whao popo. Pe ul sfulu a fetala, lima a fetala, ma pepa tala o loa ta i lima se lau tala. O lo anga waa uma iai le au fai telefoni le Vodafone ia vanoa ta itasi tala. Mai o le tuli loa ina lama leo sa ilinga tupe, a le sosi, ma lisi sangato yor se fotuwai. Ai o le songa fua le vai o sonei, na fai ai le se ilo na valu mol maasina le nei o Novema. E silia ma le to se fulu na manui ai whailonga. E au fi ai credit tai se lau tala. Ma pepa tala o loa tai lua se lau tala. E ui ele i mawhai na awai umapa anga fai telefoni na manui ai le sei. O le nei fo i maasina. O le whailonga au tu tai maasina a le Fiji Airways o le ticket malanga i Hawaii. Ma toe fo i mai lea na maua le sunga Gary Schuster. Ele fina ngalo ta mana manu malo e whaailoa nisi whamtalanga whātau ia teia. Pe ona ia tali mai, ina ua tātou fisilingia le whamanuianga na ia mawana nafi. Ai ole se i ole masina fau, ma le masino i anuali, le ai whai ele ofisa. A le company telefoni o le Vodafone i malua fau. Lau Samoa Entertainment TV, mas whao poponga i le aso atai au i alo fo le tua, ai whasai fwea.